Raduj se cijeli svijete, jer badnji je dan i badnje je jutro. Dragi moji, ja vam svima od srca želim sretan i blagosloven badnji dan. Da ga provedete u miru sa svojim najdražima. Neka vam se sve želje ostvare, sve što si vi sami želite, nek vam dođe, nek vam se ostvari. Evo ljudi, danas je Vlogmas specijal koji ide večeras iza 8 sati na večer. Nadam se da ćete uživat i to bi vam bilo, ljudi, to. Ja sam Raja, sinoć malo kasnije legao, zato jer sam sinoć bio na koncertu, na spektaklu Opće opasnosti. Koncert je, boga mi, bio dobar. Mogu reći da sam gledao koncert godine i bio sam na puno koncerata Opće opasnosti, ali ovaj je bio poseban i bio je najbolji. Preko 3,5 sata rokačine. Svaka im čast. Evo ljudi, čuli ste svi jučer šta se dogodilo. Nažalost, otišao je Massimo Savić. Ja još uvijek ne mogu vjerovati šta se zapravo desilo prekjučer. Nije mi jasno, ne ide mi u glavu, ne mogu se pomiriti s tim. Stoga, koristim priliku da njegove obitelji, njegovim curama uputim iskrenu sućut. Držite se, cure, šta da vam kažem. To me jako pogodilo. Tužniju vijest nisam čuo. Tužnije Božić nije mogao početi. Žao mi je, teško mi je. Jednostavno, nemam riječi. Još ne vjerujem šta se zapravo desilo. Ekipica, vidite kako sam lijepi stolnjak božićni uzeo? Meni se sviđa ovo presijavanje ovdje. A ovo sa zvijezdicama sam kupio posebno. Evo, kao što vidite, večeras ćemo zapaliti ove 3 svijeće. Večeras za svečanom večerom. Dakle, ovdje imamo pšenicu koju sam posadio na blagdan Svete Lucije 13. prosinca. Ovdje imam puno bombona, kao što možete vidjeti, puno slatkiša. Sad je već skoro 1 sat. Ja očekujem još malo goste i onda počinje svečani ručak. Tu će se naći riba, vino, jer je danas dan posta, kao što sam rekao prije. Ukoliko vi isto imate svečani ručak, ja vam želim sve najbolje i dobar tek. Sve najbolje vama i vašoj obitelji, vašoj porodici. A mi se vidimo i čujemo se kasnije nakon svečanoga ručka. Dobar tek svima još jednom. Ovo što vjerujem da vas zanima, to su jaslice. Naše tradicionalne božićne. Jedinstveni spomenik kulture.
Ovdje je smješten crkveni zbor. Sa orguljama. Evo, dragi moji, nalazim se u Eufrazijevoj bazilici. Danas ćete vidjeti rijetki spomenik kulture iz 6. stoljeća prije Krista. Vidjet ćete oltar, odnosno zvonik. Vidjet ćete jaslice koje je uredila naša župa. Moram napomenuti da bazilika ima samo 3 na svijetu. Jedna je u Poreču, druga je u Rimu i treća je u Svetom gradu Jeruzalemu. Uživajte. Opet mi se nije želja ostvarila. Opet na Badnjak nije pao snijeg, ali nema veze. Danas ugodnih 16 plus stupnjeva. Evo ljudi, bio sam u Eufrazijevoj bazilici. Vidjet ćete večeras sve. Sada je malo da prohodam nakon ručka svečanog sa porodicom. Nadam se da uživate u ovome prazničnom danu, u ovom prazničnom popodnevnju. Nadam se da ste veseli, da ste pozitivni i da činite dobra djela, da ste zaboravili na sve brige i probleme. Ljudi, pomozite nekom i učinite ovaj Božić da bude nekome poseban i sretan. Baš je ugodno i lijepo danas. Vidite, malo je oblačno. Dostojanstven dan. Ima dosta turista iz naše bližnje Italije, Austrije, Švicarske, Njemačke. Čak ima, vidim, jučer dosta na koncertu i Slovenaca ima. Čak ima i Ukrajinaca. Nevjerojatno, jučer sam slušao neke Ukrajince na koncertu. Zamislite, čak znaju sve pjesme od opće opasnosti. Nevjerojatno. Baš mi je drago to bilo jučer. E sad, ljudi, idem još malo prošetat. Idem malo razgledat šta ima di po gradu. Onda idem se počastiti malo. Idem pojest neki kolač, neki desert, si naručit, popit si još nešto. I onda idem malo odmorit. Večeras, oko 8 sati,
ide Vlogmas specijal. Znači Vlogmas nije običan kao i svaki dan. Sutra također ide Vlogmas u 8 sati na večer. Sutra pripremam božićni Vlogmas. Tako da lajkujte, zapratite i podržite ljudi sve ovo. Baš je predivno. Superiška je danas. Da se malo kopčam jer je vruće. Danas sam obuko ljudi hlače koje sam prekjučer kupio. Nemate pojma kako mi stoje za 5. Prije mjesec dana sam kupio cipele. Ja inače ne smijem nositi svašta od obuće jer imam problema sa kičmom. Imam neravno stopalo. Tako da moram paziti šta kupujem i šta nosim. Inače nosim samo kvalitetu. Skupu robu. Šta ćete ljudi? Ima se, može se. Dobro se živi, hvala Bogu. Živi se skromno, živi se pošteno, živi se normalno. Ja nisam nikakva zvijezda. To su statusi koje ja inače ne volim. Ja mrzim nekog nazvat zvijezdom. Svi smo mi normalni, mali i obični ljudi koji živimo svoje živote i uživamo u njima. Ništa ljudi, to je to. Čujemo se kasnije i vidimo. Pozdrav za sad. Sretno. Dragi moji i drage moje. Neka vam ovaj badnji dan, posebno ova čarobna badnja noć, donese puno ljubavi, puno sreće, puno lijepih i dobrih želja. Mi se vidimo sutra na Božić. Za kraj ovog videa svi ostavite like i obavezno subscribe. Dobrodošli ste svi, slobodno se pretplatite na kanal. Uživajte ljudi, vidimo se sutra. Pozdrav!